Би хэд хөдлөх гэж байна. Өнөөдөр бол далайн эрэг явах өдөр байгаа. Энэ их чирээд явж байна. Окей. За бидэд юу болж байгаа тийм? Далайн эрэг л байх гад. Трендээс болж. Энэ төлбөр төлж суудаг суулт юм байна. Гэсэн чи бидэд ингэ зогсож байна. I know. What do I say? So, the girl with the white shirt, her name is Michelle Sainu. And she is Ines and then Riku. Chotomate kudasai. Un momento. Tishte, guys. Hey, beauty queen. Oh my god, you look so French. Madame. Oui. Pardon? Excusez-moi. Oh, she looks really French. You look really French. Oh, excuse me, not bonjour. Oh. Camilo, is that okay? Тэглээ. Бич тарэ. Okay. Bienvenidos a Hi. Hi. Okay. За ингэж нэг ирдэг юм байжээ манайхаа. Гартаа амархан марцсан болохоор микрофон дээр гараад ирэх байгаа. Тэгэхээр энэ далайн эрэг нь болохоор Фулонг гэдэг далайн эрэг. За энэ далайн нас болохоор ингээд манай Фулонг далайн эрэг маань юутай ингээд харьц тулгарч байгаа вэ? Ямар далайтай хамт зэрэгцэн оршоо вэ гэхээр Pacific Ocean. Welcome. Хай, бид дэвсэн шүү. Хувцас ялцсан бас. Арай. Одоо байж хоол идэн. Анхны далай. Одоо далай руу очицгоё. Амар халуун байна. Өнөөдөр чинь 32 градус илүү. Надад би уцаад ихтэй байжаад ирээ за. Жохон тоглох юм. How are you? Say hi. Hello, Sanyu. A few moments later. Яа. Сая бүр яг өгч. Хөрхөн сурмус мөрөстэйсэн чи. Сурмус голчлаа. Ингэсэн чи миний хамаг юм исволж байна. Үгүй ислэ чипс тийм. Like 5 minutes, I will be back. Тэгээд бүндэ одоо яах вэ гэхээр бүндэ юу хайцгаана? Seashells. Хисаа. Далайн хисаа хайна. За хаанаас хисаа болох вэ?
Өнөө тэр талаараа аваад хэрэгтэй хаа. Энэ юм даа. Treasure. treasure. Like, yeah. In French. Trésor. Oh, girl. Trésor. Oui, copie. Trésor. Les femmes sont trésor. Манай усын иргэд байна. Жохон гатчиж. Ингээд нэг нэвцээ нэг иймэрхүү. Би бол энэ чинь нэг пул хиймээр байна. Тэгээд усынхаа иргэдийг тавина бота. Энэ хэвцээр бол ус урсаж болж байгаа. Гэтэ би нөгөө нэг иргэдийгээ ойрхон суугаагүй хос ууцсан болох биш. Энийг надад тавьчихсан шин. Би тавьсан болохоор хараа. Хурдан хатаад байна. Би ясна техникээ буруу хийчих юм байна. Би бол үнэхээр энэс илүү бол барьж чадахгүй юм байна. Одоо энэ чинь ингээ манай орон байгаа хгүй юу? Биш. Тэ нэг ордон зөө. Тэнгүүт энэ хартаа. Энэ үг нь бол ингээд үе юм. Ингээ усан дундардгүй ашаантай ингээ гоё ордон зөө. Энэ дотор ус байгаа. Харж байна уу? Манай арт иргэд ихэнх нь хатаад өгч байна. Тэгэхээр одоо бол би үнэхээр ядарч юм бэ лээ. Одоо зүгээр ус руугаа сайхан орё гэх үү? За манайхаа ингээ одоо энэ цаашаа дээр ороод ингээ давлгаанд оронгоос ингээ давлгаан дээр өсөрч өмсөхгүй юу? Wait, I need to put my phone back. Тийш. Юуны тод би түрүү хуцаанд орсон гэсэн шүү дээ. Би наалтайг бол тэгэхээр татчихгүй. Сайн уу миний нэрийг? Сайн уу миний нэрийг? Тэр өнөөдрийн дугаараар бид нэг хүнтэй зочныг урьсан байна. Тэгэхээр манай зочин өөрөө танилцуулна. Okay, so sir, can you please introduce yourself? Yes, of course. I'll do it in Mongolian because I'm so professional. Oh, nice. Sainu Meniniri Ugo. So, I'm a Mongolian spy. so now we're in here in Taiwan. Can you tell me like a little bit story about like why you are here in Taiwan? Oh yeah, sure. So basically, I just break out from prison. Nah, just Oh, okay. No. I'm from El Salvador, and I tried to come here like 5 years ago, but unfortunately, when I was applying to the scholarship that the government had with my country, like Taiwan and my country, they break up relationships with my country, and like vice versa. And so I was like left in a limbo, and I said, you keep interviewing me. Actually, we were talking about say that you will gonna tell that you're like from El Salvador and you're like really rich and also like from mafia. Oh yeah, That was our plan. yeah. That's our plan. Yeah, what are you talking about? I don't know. I thought. Okay, let's start again. No, do you really want me to go like that? I started with 1 pound of mark, and I started to sell that, and all of a sudden I became the king of the drugs in my country. I didn't want to become part of He the. felt it when he was so Yeah, young. like something was calling me. Yeah, like something when was he was calling like me, and I 5 was years like- old. Yeah, I was He was feeling like. like, since you're a really rich person, like billionaire, like multi-billionaire, almost Sometimes I don't know billionaire, what car should I drive? And Oh. I'd rather just drive. like take a me, bus. like any mini mini. Yeah, like, like what is it gonna be today? A Maserati, Ferrari, Porsche. Oh, Lambo. Okay. Yeah, Lambo. Lambo is not really my thing anymore. I used like, nah. Sometimes I just Sorry? rather take a new. So you do you know the pyramids in Egypt? Yeah, I know. bought them. Like, it was Oh, a you pretty- bought them. Yeah, they are mine now. Nice. So we were doing like we were digging. How much was it? How much was it? I don't remember. I just. Oh, asked like, for oh, it. I wanted, like, I how want much? them, and they said, okay, we're gonna send you the price. I never saw it. Like $2,000? Yeah, no. I never dated guys Ariana Grande. Like she's not even my type, you know. Fire. Bairte. See ya. See ya. It didn't record. I'm kidding. We ordered some tacos from taco place. Oh, nice. Oh, this smells like life.
I know how to do this now. To turn your hands like, yeah, like a photo. Энэ бүхэн газар байлаа. Тавч ингэж барьцсан. Цаас үлцээ одоо бөөндөө харъя лөө. Энэ хотел байна. Айгуу царилэг харагддаг юм билээ өдөр. Дахиад өөр би чадтай бөөндөө хотел байна. No. They were using hair towel. Би энэ чиний ийм нарны үгүй юу лээ? Борлол тавьсан байгаа. Энэ л амар хөөрхөн гоё борлолт биш. Ер нь гав галтар борлол тавьчихж байгаа. Гэтэ зүгээр тийм. Ингээд явж Маки Сквер бол ингээд байгаа хүн шүү дээ. Харахгүй. Харчаа. Үргэлжлүүлэн гэдэг. Тэс. Энэ хөөрхөн хосуудыг авч. Say hi. Bye. Good night. Waan and in Spanish. Buenas noches. Buenas noches. En Bulgaria. Say hamnore. Bye. What a